rone ai si oirani habado habiyo dentist very good adidang kai pekha tharani nit thani ko okay ado habiyo ada hojiti man nit pekha tha do kya miauge noi marakta ko tha habiyo ne doctor se makhan lai doctor thangalo doctor se ama ani ahum mari manga taruk taret nipan mapan ama ani mapan mukti ure okay tara sure pa saunga nit se smai to si haziki matam da ne nit thage hai ta di class 7 8 9 ti like se phasna padra ba nit tha ba wa ne phayawa ke tai ko ke ta ro ga sa nit ki pekha tha ba question se ba oza ma moi hai dok te ko to min na hai rak ba ne moi se question se ba da yaw ba hai ba di question se suggest to ba da yaw ba kangu mai question hangang ni de khang de ko suggest to ba da yaw ba Madhya Pradesh ki doctor dupa ma professor ne ma se NCERT larik ba ga yaw ba kangu ne ada appointment sai na mai appointment law do khana ba su pi de ba no ichina china mamang tha da yare Delhi da theng nei Delhi da koi conference am toy ba career counselor ma theng nei ba ada man hai se ke ma de nga sing do class 7 8 9 10 11 12 larik se textbook se am ta mirai ba yaro hai medical khatagi na te engineering tha ge hai su National Defense Academy NDA ki pekha tha ge hai su ken tai ko ready national koi ki Indian Maritime University ki Merchant Navy ki pekha tha ge hai su legi textbook se हम फजन पाब दरकार ले क्लास 6 की मसालों को साइंस है अहम थोलक्रा थोलै को सोशल साइंस है जो मसालों अहम थोलै को सिगी चाहिए से 6 7 8 9 10 की टेक्स्ट बुक से हम फजन पाबी अदुगी मतुंदा क्लास 11 जो की टेक्स्ट बुक से हम फजन पाबी टेक्स्ट बुक से हम फजन पारे हर कांसिदा फजन पारे है कांसिदा अतोप हेनबा गाइड बुक खंगदे रेफरेंस बुक खंगदे अदुम बमे हम पाओ अदो कोचिंग दी अदी थोना यावबियोबा मपालन की ओजान ताकपोंगा अखोगी मणिपुर ओजा से ताकपोगा अदी थोना यावसे अदो ओजान ना मने हिंट पिदेबको न हेंग चावरा खान कनेबा हजि फिजिक्स तने क्लास 11 12 ता फिजिक्स की क्लास 12 फिजिक्स की अदा चैप्टर में यावे इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक जमाना पुथोय मन हायबा सेकंड पैराग्राफ ता कमाय यावे खमरा एम्बर है पोचना मुगा के फिद तक मतमदा चरु अकंग से अपाबा चरु अकंग से मोन नपे है सिगी पोट से बिफोर क्राइस्ट 600 BC की 600 BC की मतमदा ग्रीस त लेब कांगो खरना मोन लारिक ते इरबे मोय लारिक मतलब बोय के ले पोंते कई पोट इरम बदो एम्बर है पोचना मुगा ता अगदी लाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट अवे अद असाइन नुपा दा वन हाइने अद दि सिलोमी अंगाम कमाय लाइक ताकदोय नो हायबदा लारिक इब नुपा से हांगाई से 600 BC की मतमदा सिरि नेबा मुगा की फी क्वालिटी दो थिगलु सो हाइनी लारिक इब नुपा जो हाइसे के ताइ को गासा अदु मुगा क्वालिटी दो इंटरनेट ता फंगने अब माइस अदु इतागदी हेंग मेडिकल एग्जाम थाबदा दिसमाय हंगा पुसु याय एम्बर हाइबा पोचिना 600 BC की मतमदा सिनेबा मुगा की फी दा तकपगा हजिकी मतम 2025 सेंचुरी दा 2025 सिनेबा मुगा की फी दा एम्बर से तकप मतमदा करम बदने है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वांग को यागनी है कहते को ऐसा स्माइना उलई परे हंगा कले है अद लारिक पामत द बिटवीन द लाइंस पाव है मेडिकल एग्जाम था के है टेक्स्ट बुक से हम फसना पाव है हंदा इंट्रोडक्शन दे क्वेश्चन हंगा ये खंगो टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन में हम नेग्लेक्ट जाबा पार्ट हमने बको पैखा से अदुदे हंगे एना ओजा द हंगे ओजा आंसर दे कई ओइजनो हाय कांदा हजिकी मतंगी मुगा के फिर तकपा मतमदा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माना वांग हेनी है कईगिनो है हजिक मतंगी मुगा से प्योर होइदे है पॉलिस्टर यावी नाइलॉन यावी है कहता है को गासा द लई बनु पास ई हाई से कईनो है बसे ने क्वेश्चन जो हंगो लई तो मिंग तो म थोलो तो मन ना हाई नि से करीनो तो मन ना पामी से करीनो सी जे सुन क्वेश्चन हंगा लई पागी तागती लोई डायरेक्ट से हम नुंगाइना पाने नत्रगि लाइक बर्डन ओइना पागदि बर्डन ने खला पादि यारोय अद मेडिकल एंट्रेंस दि ओने हिं चारोगा खंगनि फिजिक्स के लाइक तको सी पेज से हांगे दना पेज से हांग मत टेक्स्ट बुक ता पेज की मताई दले www वेबसाइट पी बने
website ปีตัวนั้นที่เป็นป้าจะให้สิจ้าซาอีป้าจันเลยน้อยน่ะเห็นนะคำนึงบ่เลยแล้วก็ดีสิ่งเว็บไซต์จะจังเกี่ยวกับให้เนี่ยอันตัวเว็บไซต์ต่ออันตัวย่อยเป็นคอนเทนต์ต่อ textbook ที่กี่พาร์ทมันเนี่ยอันนั้นมันอีกประเด็นงานสิ่งนั้นอันตัวกี่พอตัวยิงวิดีโอมีนะ medical entrance ที่มวยตัวหังกันอันตัวที่สุดก็ใช่หังกันไปยังจะเป็นก็งานซะอันนั้นตัวตัวเสกเกมตัวมีงานที่ตัวกี่ only mantra ko any entrance is the class 12 raga thaba exam da mai pak ke ha gadi only mantra se kaino textbook so sugai na pa ya tai ko ada tanai mai pa the need pe kha thaba tana doctor makhan tare legani MBBS dental homeopathic ayurvedic unani siddha veterinary science unani ga siddha gadi akoi hindu amasu christian community le ba nga tam ba khwa gani Urduga haziki khoi kano se unani ga siddha ga sidi muslim community le bangas ne hena tamba chane ado mo se nit ki score gi ming chan ba ya bado manipur da sigi awareness lai tramina ai di MBBS khandre na pham le thoye noi na nit ta phangi ba ma tu na unani ga siddha ga su ming chan ba ya ha ba government college ta government medical college ta asi awareness lo lai tre Jamri phangwa na unani siddha gi ming chan ba ya unani siddha jo mo se doctor nga tane ba mo gi mode of treatment ke na ba ata hanak sai de gi physiotherapy sun nit ki makha chan gre physiotherapy se doctor ki title p hai da na irang tho e ba ko hadak sai da india da doctor me amna MBBS ki doctor me amna physiotherapy da doctor ki title p kai gi no nit pe kha su tha da na ka na kan na mare to ko de gi di council ma se mre da na kai do ge ha ba da nit ki makha da physiotherapy su chan gre ba hadak sai de gi adon ta ko di matang sai physiotherapy tam ge hai ta de nit ki pe kha tha da ya ro ya tai ko an sa admain do da na nit tha da ba doctor am slai nit su tha da ba doctor am ma na kai wi bachelor in naturopathic yogic science hai se BNYS ka hai se moi se tam na moi se future ra ka de hai wai kai da moi se hidak su tha de thi kang mu se ado doctor ma na hai ra ki akoina 650 gram gi paracetamol chama tam da haksang se ba atai ni le sidio na ya ho yo ko gi easy da adu da afabo erakte ha adu hidak sa bi side effect ka hai me am se haziki BNYS da hidak su cha cha ro moi se tam ba da lupa lakh ani ma khai change chahim da chahi manga ma khai tam ba ni moi su doctor ni ba moi gi treatment de khenai moi gi mode of treatment jam khena ba hai ta re ko adu na hoji hayang wai class 12 to tha ga do pe kha do adu do mai pa ke hai ta ga di hoji khona ba si ma kha pole 11 12 re photo to coaching ya na medical khane ba lai de medical gi di class 6 7 8 9 di khono ba do na ta ni no yam theng ga ne ya ta re ko okay smai to da ba ti hai ro ne ke pa ba hai ro ne wari sum sa chi dai sum hai le ne wa do ne ta ba da hai ro ne khang ni ma ke le ke hai ro ne si ni no gi dam ta ka thola ne ni mi che hai ro ke khang ni ma le ba hai ro ne ikai bi ya di hai ro nang kai hanin ge ha kari teacher phambi ozadi yang noble professional thabi se doctor engineer se phambi ba myam lai se oza myam se len de ke oi ro chebe ko ozadi yang noble profession ni chalo nang apa ba subject to adu to phasana pa ro adu ayang chalo ko ayang chalo du ga chauwa university da kaida oza bi school da oza na apa machat ko oza diam noble profession ne ado support tawe de ado su oza do su lai pa da de ya de ko oza si puchi ju lai pa do ne sa da di khar pa ra maga engineering tambal lo ga ma du thabak to gi be lai to pa ro oza de ho le retirement chat bo sei hum phu bo lai pa do ne ado ma kha ta su tum pa tha de ne oza de ke tai ko de mi oi be gi ne learning style makhan lai adana mi prefer brain ki capacity matu gi na nang pai po se kuira ni chingba ngamba ma nataga thuna kaw gi ba makhan lai ba adu gi matu gi therapy lai adu gi therapy do ngasi to budi ya roi ko therapy do no malang ai office la ho adu akhoi da special educator lai ba ko special educator na takpi da kane ba nang kamai na memorize to dino ha the special educator ni am tang ni moi se pak la ho ya de akoi na moi se request to ka ne appointment lo de moi lakte ba ko the special educator se ka ora ga di nang ki problem hai ma ta ma tips am ta la kare ya ta ko ona ta ga ai do na visualize to like
visualize တော့ like ပါရက linking ဘသူဘနေပါထိုင်းနာဩဇာ like တာပါဒီမတူလေးဟိတ်ကြလေပါ electron neutron atom की मतंग तब बस को अखोई तो मन चपद तो बिदे ने को electron मतो electron इदे स्वायगा लंबी इदे स्टोरी म पाला तुम छाना बदो गेताय को अदु कांदा तुम आई मेमोराइज तो बंगा मे अदन आई से कनानो आई से kinesthetic learner ने the kinesthetic learner से कमाइना मेमोराइज तो बनी कमाइ लाइफ पानी के हैवे मेथड तो गा लेसी गेताय को बका कना ममा पाना मन लाई हाई बेदा आई जा से पारा कावे brain booster की गुली लेगा हमको लाए ना अदु केम काना देखो अदनगी learning style method खंगसी parents का भी रगड़े दो मक्कू भी रो माँ से अदर मागे special educator में सेम सी अदु गन्नंग की कमाई memorize तो उधर ना है method तो तान से यार वो अतः इधर के खंगनी बा माइक से हॉस्टल अमसु बोर्डिंग ले मतन मया मत कमाई ले पादो न हाबसे सिगा सागी लर्निंग स्टाइल दे मतुगी ना मया पुना ले बिना बकांदा ले पाबा या तो मंगा या रकनी को हौना पानी मंगा या रकनी नतंग मया लांगसले ले पाबा ngam da मंगा या रकनी अदो अइना द हाइदे से हॉस्टल ले बा हाबसे नंग हौजि लिन जी लें खलो नै लिन जी अगर लिन द सुम हंगोबा लिन नंग आई जी कइनो हाय द लिन मरो थोक त जेंग ले केम खम मरोय नंग सुम हिंग ले खंगा ले औरो नंग आई जी कइनो ना सुम हंग ले नंग शिरे ने मगु द आ सलक त लिन जी अगर दे हॉस्टल जगह दे हिंगोइद्रा अदुना कइ म नंग ना हौना पाबा पामजब अंगांग ओइरबा मया मत हौना पाबा याद्रबा अदुइ तागदि ईश्वर न मत चैलेंज पिरे दे लिन जी रे गेताय को अदुइ तागदि नंग मॉडिफाई तो ताय नंग रीडिंग स्टाइल पाइलेट modify to ga maya mo to kamai pa gi do no o na traga handak aina ko the da hostel am ga chat le ko anga amna same question hange ba medam le pa ba ya de ma ma to le pa ba ya de da ada ina ke doi khamra mo gi warden do hai ra ga ne anga sing se class 6 7 8 ki tonga lai pa bang ka se pi re da na ko anga sing ge topic am pi bi re ba topic am se pahale da na pahala ga mai mai gi topic ti yo kan anga jo oza sa ra ga ne formal dress ka chala le oza sa ga man tak to ne me am हजिक फावद नोगी पुंसिदा तविसे ताक्सलकबा अदना तासनबा अदु खतनेबा नोना ताक्थोपई पोसे वालेबा नोइदा अदना केदबि एक्सप्रेशन से वालेबा ngang सिंसे अदना केदबि हॉस्टल द लेरगदि ए हाइदे सिना क्वाइ फाइ ग्रुप स्टडीज हम काना बरे टॉपिक बिबिरो ओजाने ने खंदे वार्डन ने खंदे सी पेज 1 से नंग पारो पेज 2 नंग पारो 3 से नंग पारो अदमाइन तरोगा मथंग निमि लाकबदना पेज 2 पाबदना पेज 1 तो पाहलो अदुगा लेक्चर बिहलो लेक्चर पीबा हाबसे ओजाना क्लास चंगपो मतदा मोय परालो चिफा पुरा लापो नतेबो सुम तालकपगी लास्ट लेगी एवरी लाइक याबे एवरी कंटेंट तो ओजा दिगु एजरा बले केदा मा नुती ताकपने ना गेताय गो आसा ताकथोक पछने सुम तमता जे लास्ट लारि नंगी वेरा कनेबा अदुना केदबी सुबा मेथड अमा चेंज तो बकांदा हजके हाइबा को हाथे लेबा ngang दो हौजि जे मोय मसेन ताकना दरे लै पाव याद्रि अदु हाइना बसे ओइग्रा गेताय को अदुना तना नंग सुम कंप्लेन तौ लेरबा आइदि हौना पानिंगी हॉस्टल दे हौना पाबा यादे अदुगी सुम कंप्लेन तौ लेरगदि कनामता नंग मतें पांगला आरोय केताय को सो यू हैव टू मॉडिफाई योर लाइफ टाइम एज पर द सिचुएशन मतु इन तगोदो अदु आई ngasi ने हाइरंगे को मणिपुरदा अंगांग सुग्या अंगांग क्लास 8 9 10 अंगांग लिसिंग लामया ले को मणिपुर अंगांग लाम से ने अंगांग लिसिंग 30 मुक्ति हॉस्टल ले रंगदरा अंगांग ला अमसिदा अंगांग लिसिंग 30 को हॉस्टल ले जे कइनो खंब्रा बिकॉज़ you all are chosen ones iswana khangalaba kangbu ne kayino nushibagi ada yumgi nungai ba phamung tumhande yumgi ahawo exam loi chahandri ne kayino habda challenge se birace aduga mane gi se angang sing se siki challenge thugara thorpa ngambra yegi ne aduna complain tawla ba noi yaroi aduga ne hostel la kuide le angang sing se moina mapalan da lektam chakala ne kayam independent oi moja masana ngamna ida chachane अदुग हॉस्टल सुनै लेक्तम आंगांग मपादा लेक्तम चमतमदने कंप्लेन तौरेबा नंबर 1 चाबा हावेगा काजे पिएगा काजे फुल्लेगा इंगेगा सायगा सी कंप्लेन नाम लाए अदना आइदि ने जो हॉस्टल लेइसे रेसिडेंशियल स्कूल लेइसे ने लाइबो फबने दिस इज अ ब्लेसिंग अदा इसोना खंगलबा गातने कगिनो ने यानुशी माना कता को आसा सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स
aduga thankful to God, thankful to your schools and school teachers in the ko super facility with the PB be chonoi la boyam phai ya ta ba pakhang sabia ai mi te re chawre som sa jila madhuri som la de thik personality development ya ta ko thibia personality se pokpadi yaujara kwa ma na ta yaw ta tambi be ya hazinoin tambi be learning na kai ko this is called hard skill. Whatever you're learning in the school, whatever the marks you score in your exam, that will become a hard skill. Madi, akoigi tang tharap ta uchi em yaga file da hapa thamgido ne. Getai ko, aduga soft skill is na hojiki nang haiba communication skill ga haiba leadership is a soft skill de lai. Soft skill di poko di yaw ko ma yaw draga tambi be ya haiba. Mamang say there's a proposal in Tanzania sara thabok tin bagi kogi muna lahong da bozo be ya. Aina mamang da hajarambasi school na akoi da once proposal and pirakko matamda Saturday khuding gi warasu maybe once in a month warasu ai gi office tagi corporate trainer thajarake corporate trainers na kai da bakiti angang si soft skill takani adu matada oza si gi soft skill takpi ya soft skill hai base sidri bo akoi tambai ya base angang khatagi natte ha ba kya da ba thabi ya ado adu ita jang personality development course ma yaw si na traga hay na chauraga heng environment with tingra kanda na gi develop to jara ko ma ai so ai isa ni le jamana de ba isa na pi sai na hai gi be ma mama gi sari phi se phajabra hangba dare mai mami ta phajadra ba khuthim to ya be adu mama na bisum to mama na bisu ta man to ne ma ba to ma tin ba hai tu soft skills wa ni ne ba to le course ya hole isa na pa se ne popadi yaw jara ko class 3 ka da ngai isa na pa se man hai ni mama asa ibana bi kana magi dress to phajabra hangi and isari kai khumongi haiba ai mitadi phajadri ma haiba adanang kai hairam gi haiba ma haine nang se ping machu gi clip ma phari hen phajani hairami phajena su chin thining daba thi jo haning daba ado improve to na bai room on pibira mi de mana sina koi soft skill koi ma popadi yaure ado ma se mi tin na loi hay ahal la su tinani angang la su tinani school da su ko wazana na para phade kai gi no hayaga nahan Mr. Tapuda imuna tahauda beni ka khumbi oza da hare manu shi da mi leite ada soft skills yaw daga di koi mi tina ba yaroi phanam laik ta ma chala sune gold medal phanam paira ga sune certificate mi am paira ga interview chang ba hira roi mi tina ba hira roi ada dum thabak to ka ne lasting woi ti haba aduna akoi na parents yaw mi ngai haijaningi se anga ama sem na kai changi soft skills ling bada ka lei hard skills ling ga dom ni plus koi mental health ka angang si compulsory si hoji class 7 kare ko 7 8 9 bodi yare chahi am da ali ra ahum la mogi mental health ke counseling to bi base compulsory wa ga ba adu su ai officer psychologist mari manga lai school na dum kana balo bi ya ga ni sir anytime ai voluntary thajara ke ko mental health ki da mata su psychologist jam lai nai para do lai para pa ga ma phangtre ka habe thawai ngai ta bale rangani madu matam chan chan motivate to bi bada kale aduna school ma hai base oza khatana tana psychologist amosu moko darkar akani oza guru na lai takani ko ada moina tai lai to wada hena paning na bagi ithil bi badi psychologist amunga makane ba ada school ma hai base oza ga psychologist punna khusam na chapa darkar lai ado si khogi wisdom foundation da dum lai bire no khanjar khabiro layam da balai raga su ai moda lai ba psychologist mari manga se wisdom foundation ge ne ge daroge nani any darkar lai ba kana hai wa dum thara ka do mishena khongo thara ko na do October gi tang ama da gi di SS career solution na 24 hours online mental health counseling gi apoi service haurane adu su voluntarily apoi bisa lauroi angang sing sina ahing da wakhan ware uba thamu ngamde mai awa ba mama pa da thopu su ngamda ba adu gi helpline center ma apoi na hanga ga di apoi da moi awa wari libi ra ga moi da apoi na phada ba yai ba ngatangi ahing du magi sumai to na sumba service ai haura apoi ta October tang amade haurane ba adu na noi gi marakta sune ai wakhan nungai tre lai pa sanma ngamdre lai pa ge phamuga atopo wakhan khale ka haba yauraga dine ikai biya de adu dai direct oza da haiga do ba oza na khoi da pau pirakani aina ai psychologist tharakani ya tare ko akhoi je kana no phamra nga sa thaina phirangi single lan tawda makhong da phina tongdana thang paraga but tongba nomai baiba single lan da rakwa kangu gi macha ma sure ba hoise atuki matik mathau na leiba
mi sing na po ma cha nga ta ne ba khoi se mo gi ti se nga si bo khoi da che li si I thona se ne khulai pa ga chalo ha ba te adu gi thona ro si no lai le su pa ba kya tai ko adu na P ahum se preference potential personality si pot ahum si eng na khoi career sem ba ya roi si pot ahum se hayeng wai ne class 11 ka ko matam da ata 12 ka ko matam da di akoi angang si test le ba psychometric test na test ma tu na kanan dang kanan no khang ka ne ba ade ma tu na nga tambe ba lai kari no hai ba se ko na khang ba nga me ba hai ba test se class 8 9 10 ka ba nga to ba ya re to bu to bu ne kitang ngai gi hai paisa changi lising ani changwa changi adane kitang ngai ba ya ga di class 12 loi ba ngai ra ga di free ne ba handak se na Devi da chalaga NGO ma nga na ra ga Manipur angang lising manga gi psychometric test mo na free to wi sponsor to wi ba thawal gi na ya hamba school hoju ju to ri new era school da angang chatre chani pa mo gi psychometric test to ri free da hoju ju to hori gi staff me advai to na the class 12 phong ngai ro ngai gi hara ga di 12 phong ngai ra ga di thawal gi na da ga sa free da pang thora ka ne ba hai ba test aduna ta hoju te ho na khangninga ga di ai gi thawal gi officer la ga du ba test ma to ra ga di noi kana no khanga ga di noi gi chana ba line je kai noi na hai bi ai career de khoi to ba career se kyam lai khama ga sa 1747 mang the family ba dada doctor se amane so the family ba oza guru se amane ani khata ne khoi uri se career degi ai le bi se ke ahum khata ne uri se but career se kyam yami microphone sarai bu pa da su career si u se u si se ba si box se ba bu pa da su career ne si ki pillar sai bu pa da su career ne ase khili ba car si sarai bu pa da su career ne sa sound box khili se asi sarak bu pa da su career ne adu careers kyam le rang ni le ra moidra ai lising ama 1745 je khar khata ne ai na masing thi ba khar khata ne ba he na thisa laga di panim le ra mane ko to ya ba career se ado kamai na khan doi no ai ba se ai kana no je hana khanga kana khan da ba ya roi ai na wone mamang da hairam dro ising le lupa sana ba ngang do tolop chawe hai dro ma ko lupa sana ba do hairam ra hairam ya ne pa ma sa mama se pure na ta counseling gi class 10 ka ba nga ne like su pa pa ya da adu ga ne chu pa se tonga ba de ising ta pun ising pi thang ha pe da ma ko su lup sa la ga so thing sana school de hale da na tap tu ma ko lupa so thing sana Shuti thai na pukhi da tung thara ga ne ima ai mini ama so thing ge un sana ba lai pa su na ya da lai se kadai bo hei no yeng ba da mai su sa lam dre lo ga adu ma de hu ne phu su ya roi la ri yam tak sal lo su ya roi ka de iswa na ma se doctor engineer yo thara ko oi ram dre hei ma na to dui si pass mark phanga cha khaloi na graduation bo adu hei wai ma na oi thobu se kana no breathing apprentice hai Indian Army, Navy, Air Force, Merchant Navy da ne Indian Army da su Navy da su lai ko ising da lan chat matam da nga tang so thing ba ngam na ba training bi bi nu pam lai sigi nu pa se breathing apprentice hai to ro pa lising yang kai fu phang yam do adu di sum tap ta lup lup sum chana ga so thing chana cha ki pa do lai yam pa ba mo ta ha pasma phang sa khaloi re ba ani wakhan wa no ba ai nai je ko wakhan wa no mi tu mo paisa thok pa yai ai noi di pa mi se masa phabaga wakhan phabaga discipline ga sigi ahum je ko pa me masa phabane wakhan phabane discipline ga yo ne pim sa me one my career assessment test of the ma se right person to become a sports physiotherapist ki doctor obi ya ba ne pim sa ma oi hendre ba ina sports physiotherapist ai kana no akoi naga Virat Kohli naga cricket sana bada maklak chingi dana maklak ching ba nupam thola maklak ta ke no pai bi ra ma chien ma ngam ba do ma do tholai nupa se sports physiotherapist ka we nipi da su lai haji Shahrukh Khan gi IPL ki team da kasar macha me yaure igi satra IPL da sports physiotherapist football sana ba da tu ma tam da nupam che salak tro be gam pai ra ga mo de sports physiotherapist aju da moi se masa kha phaba wang chau ba masa noi ba na ta masa kha phaba mi na to godom ne ba nipi masa do ke do bi oi ba di ya ra ba adu ne sa ba dam pet ba mayang kang krik ka ga lai adu de ai ma oi ba ya re tha do kre adu ke do wi larik da ya ra ko su hak chang dong ya dre tu me ko ma sai ne doctor hai do example ai su uring thung ne doctor cha ke doctor do uring yam thung mai tha ja gi tra tha ja ro ko
chap mane career haibase miyoi bigi ko phibam muti wakhalon loinamak si yengda yadeba adu ai noi di pami se wakhan aphaba khanba hakchang phaba discipline laiba si ahum se ka pura la aba ai noi gi pusi sembe am laiba si ahum se yarong tragadi ai noi phanam lari hai hai so ai noi semba ngamde ke tai ko asa hajik se hek loi baga ngasi tamba loi baga nungala lupa lama khai tolop sa ge hai ragadi tamba ya polam nei khangning bro ha lama khai go jeni excited ore natra ha paisa ga paladi de jeda nami log thore beta aeroplane sabagi technology se aeronautical engineering hai aeroplane sabagi technology se khak tamaga jeni policy 170,000 phange ada hojikani ke dawi hata ina ko charaga university kha chalu bada college ama thengna le college ta kai dorong ge ha bada aeroplane sabagi technology se tambi bagi mathakta aeroplane sembagi technology us yarom le ada maming se kamai ka wi aeronautical engineering plus aircraft maintenance engineering chahi mari da haiba course ani se tamba yaram le si hek tamba lo tholo pakana di 1,50,000 phange ba tolo ai yum da no patha joge yaroi ngasi loi nungala join taw do kai da mai se india da wa le ba india da thiki mati wa le aduna aircraft maintenance engineering ga aeronautical engineering ga pullaga chakhi ge hai ta ga di le thai thabak to doi si indigo airlines sa thabak to boda tana indian army navy air force chang ba yai adu to da tana prithvi any jaga da khudom bi da thilo ba noi tap la khare ke dai ko nga sa adumai to na advanced technology am lai drone paibagi technology lai drone paibagi technology so demand am lai hosiki matam da engineering da haira gadi adai doi na mu heng computer engineering ta medana computer engineering khak tam bana tab computer engineering tam bada artificial intelligence ka machine learning ga hapaga tamaga di noi ethical hacker oi be yare ethical hacker ri kana no government gi tamaga thabak to ba hacker thabak kai ta bani cyber crime da cid da cbi da ro da intelligence bureau thabak to ba yare government thabak to indre hara ga na ngai okay to ba yai apps sabe ya gani website design to ba yani game developer oi be ya gani rasigi pose physics chemistry maths hai ba mi khatagi na te arts lo pangang su commerce lo pangang su still hai ba mi sing oi be ya ba hai moya tamaka doi sa kai no computer engineering ge mohutta bachelors in computer application bca ga ai ga ml ga ahum je pula tamgraba adoi ta ga di yen thongbada awa phadigom ga punna hapa chamane ya tai ko ahum je pula tambi ta de tolop chawe asigi poja khoi manipur da haita ba BCA tame BCA khak tam atokpa MCA tame MCA khak tam atokpa adudi yaroi hajiki matam di phadigom yam darka le injang da phadigom thakpado aduna BCA tame dana artificial intelligence machine learning MCA tame dana artificial intelligence machine learning smane ya chakhido adoi tadi tap la heba company na kentai ko asa aduna tolom chawhan ge hai tari sumain ahen ba khara hapaga tam gido bolari mai to da makhan leire hai noina class 12 raga thar de exam acho khar lei nit ama leire g leire engineering ki engineering ji ne physics chemistry mathematics 75 phangdraba adoi ta di g bekha thage yadre IIT da change yaroi but medical gi di class 12 ta 50% chalaba medical thaba yai hai ba india government adon ta pudi kaino engineering tamakado angang sisigi IQ level na heno wangado neba doctor tamangang dai da koi manipur di una tana chatleba manipur kai hai medical khalak pragadi engineering tamsi hai moina koi gi anem awang na ya thambi ba koi manipur di ada ina haje si engineering tam ge ha angang di IQ test to ya ro ha ba medical ri kamai tawi mit na larik pa doi neba ozan tak ta doi neba aduga nang pekha tha doi neba aduga doctor oi gi doi neba engineering da di mit de nga laik pare ozana have the tare aduga prithvi da mi na kanam da su udriba technology ma sema ka da ne moi ke dai ko ga sa adu engineering tam ge ha ngang di lai yam pa ngang IQ level yang wang ba ngang tam bodom neba si am ta yeng da na khoi mani pu da pung tam na engineering tam loi ta le ba ngang si ke dai ko aduna physics chemistry mathematics and mapung phana haigado engineering chat ke hairagadi the amada national defense academy is the indian army navy air force the officer level la changi deba shisi am phaye
Say trampan suda tolong atau pangdoi ni apa? Hotel lo betul ke ngang sana ibu. Adubu Arts, Science, Commerce lo thabi ay NDS tahu tu bu question paper di amma khatang lakane. Question paper se kai lakani Maths ta mark chahum, Physics, Chemistry, Biology ka Social Science ta mark chakru. Adun tapodi Arts ta mapamisu, Commerce ta mapamisu masana, Physics, Chemistry, Bio pazata re masana. Adu khudong sabadi Science lo ngona phayeba. NDA thage haragadi. Kai laire NIT laire, G laire, National Defense Academy laire, mathangda Indian Maritime University IMU haise. Sina kanano Merchant Navy. Merchant Navy di India da Merchant Navy tamge hai ta agadi IMU ki pekha da pass mark phangdaba tamba sunga yadre. Engineering ki di G pekha khalo dozu private da tamba yai. Aduga Merchant Navy ki di pekha pass ta holdra ga di ne tamba sunga yadre. Merchant Navy ke Indian Navy ke manadi angsa.